Bekukadze kukulinza lokubuhlungu emndenini njengoba tihlobo tabo betivalelekile ngenxa yempi lechubeka emkhatsini kweRussia neUkraine. It's overwhelming. Yes, we're relieved, but then we haven't seen her. We're still waiting to see her. Labanye babalekele kumave lasedvute lekufaka ekhatsi eHungary, Poland neRomania. Kube injabulo enkulu kubuya ekhaya kwaletijudeni. It is a form of relief. I mean, to be out of a war zone, you can only imagine what it's like. But I'm just happy to be home, and I would really love it if I could spend time with my family. Labanye bahluleka ngisho nekukhuluma ngendlela labebativa ngayo. Kanti nemabhizinisi latimele nawo afake isandla kusita ekutfutseni letijudeni. From an Aspen perspective, it was unacceptable to us that young students who have got their future ahead of them were stranded in foreign countries. Litiko letebudlelwane nemave angaphandle ligceke kuphathwa kabi kwetijudeni temave ase-Afrika. It's very unfortunate that even in the context of a raging armed conflict, we still saw Africans in particular being subjected to discriminatory and racist treatment. Titjudeni letisele kulindzeleke kutsi nato tifike kuleli kungasikudzala.